Umwuzure wabaye mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Brezil umaze guhitana abantu 20, mu gihe guverineri wa leta ya Bahia yatangaje ko ari amakuba akabije abaye mu mateka y'iyo leta. Yanavuze ko abatabazi barimo kwitegura guhangana n'indi mvura izagwa muri iyi minsi iri imbere. Leta ya Bahia hafi ya yose hituwe n'abantu bagera kuri miliyoni 15 yahuye n'ingaruka z'imyuzure yamaze ibyumweru nyuma y'amapfa y'igihe kirekire yaje akurikirwa n'imvura nyinshi. Imyuzure mu bice bimwe yari yakajije umurego mu ijoro ryabanjirije Noheli no mu gitondo cya Noheli nyuma y'uko ingomero ebyiri zinaniwe gutega amazi bituma abaturage bashakisha ahantu hari ubutaka bwegutse. Abakozi b'ubutabazi bazengurutse umujyi wa Itabuna mu majyepfo ya leta ya Bahia bari mu twato duto, bagendaga bakura abaturage mu ngo zabo. Abo barimo n'abari basohotse mu mazu banyuze mu madirishya yo muri etaje ya kabiri. Guverineri wa Bahia Luis Costa kuri Twitter yavuze ko komine 72 ziri mu bihe bidasanzwe. Mu ijambo yavugiye kuri televiziyo, Costa yahuje ibyabaye ku ruhande rumwe n'amakosa yagiye akorwa mu gihe cy'imyaka myinshi. Aha yavugaga ku bijyanye n'ibikorwa remezo no gutegura umujyi.